mai ni som pasari sang ni som ni pali zirtop ni ania bazar thlir tu te chibai ule nimin khan Israel sipai IDF te chuan Gaza-a Jabalia an sipai te an inkapal thu an puanga hetiang hi indona thil thleng pal ve fawania Israel tank te chuan Israel sipai te omna lai ka fu palin Israel sipai panga lai chu Israel sipai te vek kut tuarin an thi ani kan hriat angin Israel sipai te hian Gaza lu chilin Hamas fir fiak sipai te omna mun nian hriat an beizela hetiang an mahni len mahni an in ka na mun hi Jabalia ni in he thil thlen hun hi nilai ni khani thu nimin khan IDF te chuan an puang ani Gaza mar chaklama thil thleng mek hi nikum October thla tanga Israel in Hamas a beilet na thil thleng rap thlak ber ania Hamas sipai te beyan ni na a Israel sipai te hian Palestinian nu naw poisei lo te tornan thlen tel lo thei silova Gaza ai mun hreom hi khowela a umri lo mai the ani Jabalia a Israel sipai te an mahni len mahni an in ka dan chui mek ani a an chui china chuan tank pani in Jabalia ral tlan te da khomna refugee camp an kapa helaya hian Israel sipai te chu an lo om si ani ome Israel Defense Force te chuan sipai paratroopers brigade ta 202nd battalion sipai panga chu an mahni sipai te ka wangin an thi ti hi an puanga he battalion deputy commander hova Israel sipai te omna building chu Israel tank pani in an kap ni in IDF thu chu chuan an soya an chui chian na chuan tank manga beitu te hi heads company laman ni a an building ka tak tuk vera tang hian silai dot an mahni lamtin a ron lor chuak an hmu a an kap ta mai ni in an soya he in kana hian sipai panga an thi ba ka sipai dang pasari in hliam an tuara an zinga pathum chuan na hle ti an soibok Gaza hian Israel in leilam sipaya tirlu hnuwa Israel sipai zani somsari pariat an thi to a October ni saria Hamas ten an beina a Israel mi sang khat zani vel thi zinga khan sipai zathum somni le pariat an tel boka Israel hian nikum October ni saria tang khan sipai zaruk chuanga chan to tina ni chu heti lai hian Hamas Health Ministry lam chuan Gaza hian mi singthum sanga zani somsari an thi to ni in an soya he hi Hamas sipai le Palestinian civil mi te an nia heng zinga tamber hi meichia le no pang an ni anti IDF website chuan ni lai ni ringot khan Israel chuan sipai somli le palian chan ni in an tar langa heng sipai thi te hi Hamas howin an ka hlum ni lovin Israel sipai ten an ti sual wanga thi an nia an mahni le an mahni in ka na wanga thi ba ka thren khathi chu an ral thuam ken lai ti pu pal wangte an in chil pal wangte ani anti nimin lama soitong in Israel sipai te hian Jabalia refugee camp hi lu chu in Hamas sipai an chuak vek to a ma se tun hnaya an lo om le ta ka wangin Israel sipai te chuan an lu chua le mek ani Palestinian nunaw sang tam tak chu mun him panin an tlan chhechum chuma Israel sipai le Hamas sipai te chuan Jabalia camp le a chhehvel in beina na sa hle ti an soi ve ve a chuti lai chuan Gaza chimlam kho pui Rafa po indona thleng mek boka Rafa kho puya hian ni som liam ta tang khan Israel chuan le sipai tir lutin Hamas te na takin an beya hemi wang hian mi nuai rukvel in Rafa kho puyan chua san to a soito angin Rafa kho pui hi Gaza mun sang sanga tangin ral tlan makta duai khat ai taminan pan khom kho puya ni a Israel sipayan lu le tak sia wangin he kho puya tang hian an ral tlan le angai ta ni nimin jing khan Palestinian News Agency Wafa chuan Jabalia refugee omna biala al hoza khot thlera in kana na sa hle ni in an soya helai huna in le thil om te chu a chena sa hle an ti a al faluja a po drone manga beina wangin mi panga in hliam na takan tuar an ti bok Hamas sipai te chuan nimin ve khan Jabalia camp block 2 area Israel sipai phur motor chu anti tank missile mangin an kap ti an soya Jabalia khuwa kho chaklama po Israel sipai te man bulldozer chu bom mangin an beiti an soibokani IDF Chief of Staff Lieutenant General Herzi Halevi chuan Israel sipai te chuan zau tak le na takin Jabalia hian man la mek ti asoya Hamas ho chu Jabalia hian in soi khomin an in lamuk le mek ti kan hria a chu wangin helai mun hi kan bei le ani hetiang hi a thleng ani chuan kan beinon le zelang ati ani
Wafa News Agency chuan Gaza khopuya Israel in thlawna hmanga an be wangin civil mi somthum chuang an thia hengzinga somvel hi nopang an ni an tia thizinga hian Palestine Post photojournalist Mamun Jaju le achung te po an tel an ti January thadai to khan Israel sipai te hian Jabalia le Gaza city baka Gaza marlam hun poimo te chulu choin Hamas sipai te an chuak vek to a ma se tun hnaya an lo in hlom khom le a an beithar le ta ni nimin khan Israel chon rafa kho pui mun then khat chu thlo na mangin na beile a alo bera mi panga velan thi ni in wafa chuan an soya Gaza strip chimle mar chu in do na mual ani meka mi puitan om ngai na om to lova mi tam tak in do na hlawa tlan chian om lain tlan chheve theilo mi nuai thum vel chu tuna hian ei tur nei lovin an om meka ei tur pe tur pa in tran pui tu pol te tan lu ngai na om lo ni in World Food Program Hotu te chuan an soyani UN le khothlang ram hruai tu te chuan Rafa khopuya Israel sipai ten lu chuan mi pui tor na rap thak don lu tuk ti in lu lo turin an ngen thina ma se Israel sipai te hian Hamas sipai battalion an in kul an ti tlata wangin mi pui te chu in thiar filim turin tun thatira tang khan an hriat tira lei sipai an tir lu ta thlona mangin an bei chun zom boka mun then khat chu in do na mual battlefield ani mekani heti la hian Israel ram hruai tu te chu Gaza in do na le an hulam zela malak dan tura an lo inhnial meka Israel Defense Minister Yoav Gallant chuan Gaza in do na zo nuwa malak dan tura ruaman na fela lo ti in Prime Minister Benjamin Netanyahu chu a soi sela Israel sarkar minister te hi mi pui hriata an inhnial ngai manglova abik takin Israel in rala do na war cabinet thutluk na phei chuan an inhnial lo hle a ma se Gallant chuan Netanyahu chu Gaza-a Israel in sipai le civil thu nei na lak zu e tum lo ti mi pui te hriata puang lolo turin anor ani Gallant chuan October thla tang khan hei cabinet a ka soi jing to a ma se chan na ka dong ngai lo ani atia Prime Minister Netanyahu chuan Hamas ram le Fatah ram ti vela aboi man ri lo ti soin Gallant hi chang mu mal lo hle a Gallant chuan ro man na fum fe siam ani lo chuan Gaza kan malak na hian omzia nei lova kan sipai te malak na hi omze nei lova kan chu theya Hamas te mi hren chu an ni theina tura ro man na kan siam po in omzia nei don lawani ati thung War Cabinet member Benny Gantz chuan Defense Minister hi tanin Gallant hian soi dikani ramtana thatur tho konga diktakati hi hruai tu mo phurna ni atia Gantz hi Netanyahu ngai dan local photo tu ani Gallant hian October thla a operation an neih ma khan War Cabinet ma ruam hana fel tak an chop chuak ti soin heta hian Gaza Hamas te thlak tu tur Palestinian sarkar din tura ruam manna po tel vek ni in a soya indona zo felani nuwa Gaza ro rel na hi Palestinian tengei kuta omin khovel ram hruai tu tenen ruam manna fel tak siam chho turani atiboka ma se an ruam manna hi pomle pomlo turin soiho ni lo hrim hrima aya thazok ruam manna po siamani chuang lo atiani Gallant chuan Gaza war zo nuwa Gaza strip en kol dan tur hi ruam manna tha om lo chuan tuna indo na hian omzia nei lova hun local zel tura Israel ramtana him lo tho tho atia ka ngai dan ka soinon leang Gaza-a Israel sipai da ro rel tir ka du lova Israel in civil ro rel na ken ko po dik chuang lo atiani nilai nia Ukraine tlo azin na US Secretary of State Antony Blinken point Israel chon Gaza in dozo nuatana ro manna fel fai tak anei angaya Gaza kal zel dan tur hi ro man fel ani lo chuan thunei na in chu na wangin boina thara chole donani atia Netanyahu chuan ma dei to atangin hemi chungchanga angai dana lo sei to a Gaza hian Hamas anom chung chuan helai munaro rel na kal zel dan tur chungchang lo sei lok chu omzenei lo ani alo ti dei to ani bazari lo thira wangin kan lo me